Omegina kilo megina utidi ning do yo di kumatini. Ana burro mer mot and KD Kristo Hama the original burro mer mot. Aneno lo kwa wange mo la wu ma mer gi telo mer nyodo kana wa mer gi mago mer don kamo ke ken kama popore. Gi mago honorable la Gilbert la chumpe kaka la chumpe monto la chumpe lotero ki la chumpe lonyo matilo bachuli. Ka winyo ruma seni jomo kene wachi nyeri de wange wararo nyeri dong 2026 2031 dong po bedok dong wararo jal olanya Gilbert merwe Gilbert olanya merwe nyodo kana pa chuli la chumpe kaka ine bieno karer na merwe kwan chwinyi chiane mone ma yupe kere we will sementi will mabate will bow ang'eyo ni ng'ome lo bachuli peke wila chier get ot mo ruma tek ruma chiel megi wun kidego ni ruma chiel pa family ruma chiel beru store me keto cham ka ochiek ke poro ma pere biro ka jenye bao ke ki kote ni mogo ma lea ki weni mogo ma tero tum beru joki mwano ki chiera leno ne pe teme bena ene nong tipi meses nong tipi dano wen pe ngato mo bitem ni tinyo tiana ni chero ka piem ko lanya Gilbert pe ngato mo tem tiana ni ibi waro walete ni ibi miyo chiana ki ngato mo ekin yo ni ichako dong bito kuine piene miero rato lanya Gilbert to hell kwan chwinyi dal kwan chwinyi matwal ulanya Gilbert wano be yer we kofien kere beto tawa mapia ki yiko we walego ni umiero kite kofien ne ka bito kui da kofien ne bene kite we parliament ubed mer kuno ka winyo loka dano piero wang'eyo ni la koreriago eno ne ulanya Gilbert po betoro rwatba ang'eyo no adame uluwango beru ka winyo loka parliament unyo tivu ne wango winyo lok maka ngaro we bine tem tuko ki ngoma pa duoyo ng'urreko kotem kong ne obiro ka reto lanya Gilbert kotem awechu ya KD Kristo Hama original aluor doka imiene an be giromo ma miero ki bor Gilbert pe be aloko lokane ni piene gwok Gilbert miya gimo ento dano ka kwiri pe ma dano pe chiente pe ma dano pe gimo lok ati kakaluo